turniru Budancima na završnom večeru. Pozdravljam i idem aplauzom Kulturno-umetsko društvo 011 Beograd. Ej, pa bilo je lepo, ali pol prazno. To, furica, nema ništa. A nemaš, zaboravim. Ali da ništa, da ništa. Skrca neka negdje se kapula. Ajde, molim vas, jedan aplauz, molim vas, za ovu lepu dječicu. Sad to možete izvuši. Stavljaš gore, ti će slatiš gore do Miće. Oši, volimo se na kavu. Važi. Mama! Dobrodošli, dragi gosti, na vidovanski turnir u Budancima i za večeras finalna utakmica između ekipe Žirkan igraonica i ekipe GSP Beograd. Srećno, momci! Nice.
Beograd, Rahmer Hebilji. Nisam javio, ajde. Uzmite gore piće što. U toku je posljednji minut prvog poluvremena. Posle finalne utakmice slijedi proglašenje pobednika, dodala nagrada i vatromet, a zatim koncert. I dobili smo pobednika fudbalskog turnira u Budacima, a to je ekipa GSP Beograd. Čestita momci, bravo! Jedna pauza. Da, majko, baš lijepo. Znači, devojčica, bijela majica. Lepo pakuje. Ajde, molim vas, pronađite ako je to negdje vidite. Viktor Nedeljković. Drugo mesto molio bi predstavnika ekipe Širkan da dođe. Nagradu će predati Zoran Stevanović, predsjednik Fudbalskog saveza opštine Grocka, a nagrada je 100.000 dinara. Čestita, momci! I naravno prvo mesto predstavnika ekipe GSP Beograd. Nagradu će predati Ivan Nikolić, predsjednik Sportskog saveza opštine Grocka, i naravno nagrada je 250.000 dinara. Čestita, momci, i svaka čast! Za najboljeg igračka fudbalskog turnira je proglašen Stefan Aleksić. Čestitam, Stefane. Najbolju nagradu dodeljuje Ivan Janković, beli kapiten fudbalskog kluba Budarci. Za najboljeg strelca fudbalskog turnira je proglašen Ivan Janković. Čestitam, Ivane. Nagradu će dodeliti Mladomir Nedeljković, komisija zapisnog stola. Za najboljeg golmana je proglašen Jovan Antić iz ekipe Elektro Nedeljković. Čestitam. Nagradu će dodeliti Igor Pantelić, pomoćnik predsjednika opštine Grocka. Fair play ekipa, to je svi za jednog, a dodelit će je
Dejan Antonijević, komisija zapisničkog stola. Čestitam, momci. I sljedeće godine ova ekipa ima besplatno učešće na turniru. Naravno, zatvara se ovaj turnir uz vatromet i uz koncert muzike. Hvala još jednom i uživajte. Junaštvom daru kćeri i sinove, Boga mi otme iz moje duše Kosovo. Boga krene, tebi se vraća ponovo. Boga mi otme iz moje duše Kosovo. Dobro večer sa naše strane, ja veliki pozdrav za sve vas, da čestitamo pobednicima, naravno, moje ime je Bojan Savić, večera za vas, Radovanović, Nenad, Renja Strašni, moja malenkost. I Momir, naravno. Jer takve ko što sam ja, ljubav ne čini jači. Jer takve ko što sam ja, ljubav ne čini jači. Tebi je mene se zaljubim, ja neću naslednike. Bolje u manastir idi, ne rađaj grešnike. Gledam u oči na suze svoje, da ne vidi nikom kako sam. S prvom kišom mislim na nas dvoje, ponavljam.